Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Muse mu mudugudu wa Gasarenda. Inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda. Uwimana Kararisa akaba yafashwe ku ngufu n'abantu batatu akahita yitaba Imana. Kararisa akaba yari umwana warangije amashuri ku rwego rwa senior 6, akaba yaragiye kujya muri kaminuza of Rwanda, yaragiye kujya kwiga muri University z'u Rwanda. Ubwo yari yatsinze yaje mu cyiciro cya mbere, akaba yafashwe n'abagabo batatu ku ngufu akahita ahaburira ubuzima. Aba bagabo bakaba bafashwe bashyikirijwe ubugenzacyaha RIB, tayari bakaba bagiye kuryozwa ibyaha bakoze. Umuvugizi wa polisi umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangira Thierry yavuze ko uzakora icyaha n'igisa nacyo, niyo mpamvu urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwashyizweho kugira ngo rujye rukurikirana ibi byaha nk'ibi ngibi by'abantu nk'aba ngaba bashaka guhohotera abandi. Abaturage bavuze yuko uyu mwana w'umukobwa ari ku masaha ya nimugoroba yari yitambukiye agiye ku muhanda, arangije ahura n'umwe mwa bano basore ngo amugurira icyo kunywa, bivuze ngo yamusindishije cyangwa bamusindishije, bamugurira icyo kunywa. Uyu mwana w'umukobwa nawe arangije aranywa. Uyu mwana w'umukobwa rero niko bamuhereyemo fenerega ahita asinzira. Umwana w'umukobwa baza kumuterura bamujyana mu gashyamba kari munsi y'iwabo, niho bamusambanyirije ndetse kugera aho yashiriyemo umwuka. N'agahinda n'akababaro, bivuze ngo ibi turaza kubigarukaho n'incamake. Ese byagenze bite kugira ngo n'umwana amufate ku ngufu? Ese koko uyu mwana koko yapfuye? Ese koko nibyo? Bivuze yuko rero turi buze kubigarukaho. Reka tugaruke mu karere ka Rulindo, ubwo imodoka zisanga 5 zigonganye, 2 bagakomereka bihagije, abandi bagacika amaguru. Izi modoka imwe yari mu bwoko bwa kwasiteri, indi yari mu bwoko bw'ikamyo, bihuriyemo hagati mu ikoni hano Rulindo, bihita bikubitana. Hakaba hagendeye ibintu byinshi, bivuze ngo imbangukiragutabara zimaze iminota 30 zitarahagera, ariko aho zihagere zisanze nta n'umwe urahasiga ubuzima. Ni incamake y'amakuru. Niba ari bwo bwa mbere ugize kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nge mugiye kubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonwa. Mareka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Muse mu mudugudu wa Murangara, aho abagabo batatu bashinzwe gusambanya umwana w'umukobwa wari urangije mu cyiciro cy'amashuri senior 6, akaba yaragiye kwiga University of Rwanda, akaba yarabonye boruse, yaraje mu cyiciro cya mbere. Uyu mwana ukaba bamusambanyije kugera ubwo yitabye Imana, ndetse ngiye kubasobanurira imva n'imvano kugira ngo uno mwana bamusambanye. Uyu mwana yari yagiye ku santere guhaha, nibwo kumugurira akantu ko kunywa, barangije bashyiramo fenerega. Uyu mwana arasinzira, ari ku masaha y'umugoroba niko uyu mwana baje kumujyana mu ishyamba riri munsi y'iwabo, barangije baramusambanya. Uyu mwana bimuviraho ingaruka, akaba yitabye Imana. Ayo niyo makuru twahawe, kandi amakuru twayahawe n'abaturage bari bahari. Gusa uyu muturage watanze amakuru yatanze amakuru atariyo. Bivuze yuko rero ibi byose mwumvise, ndetse kuva kuno mwana wafashwe ku ngufu ntago ari byo. Ubwo no mwana yafashwe ku ngufu, ariko ntago yigize ahasiga ubuzima. Uyu mwana bamuhaye fenerega, ariko yashigukiye hejuru asanga aryamye mu ishyamba, niko kuvuza induru. Abamufashe ku ngufu ntibamenyekanye, ariko we yahise atanga abantu bigize kumuhereza icyo kunywa, aribo bakekwa yuko baba bamuhaye ibiyobyabwenge agasinzira. Bivuze ngo uyu mwana w'umukobwa ntago yahaburiwe ubuzima. Bivuze ngo nawe arimo aritegura kuwa gatanu kuzaza ku ishuri. Kuwa gatanu azaza ku ishuri. Umwana w'umukobwa akaba bamujyanye kwa muganga kugira ngo barebe yuko batamwanduje indwara zidakira, sida, imitezi ndetse na mburugu. Bivuze yuko rero uyu mwana aracyahumeka, ariho arahumeka. Gusa bari baduhaye amakuru atariyo, ariko amakuru twamenye nyuma yari ayo ngayo, yuko uyu mwana afashwe ku ngufu ariko atigeze ahaburira ubuzima. Reka tugaruke mu karere ka Rulindo, ubwo imodoka zigonganye. Ndavuga imodoka iri mu bwoko bwa kwasiteri, ndetse abantu yagonganye n'imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo. Imodoka ari plaque Tanzania. Imodoka rero ikaba yasekuranye n'iyi ngiyi, abantu bakahaburira ingingo zimwe na zimwe, ngo bamwe bacitse amaboko, abandi bakomeretse, ariko imbangukiragutabara yahise yihutira kuza gutabara bano bantu kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima.
kubw'amahirwe Mbirasi yahageze nta muntu n'umwe urahaburira ubuzima. Bisobanuye ko turaza kugaruka mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Kimironko, naho habereye ibiteye ubwoba. Umanuka kuri gare ya Kimironko, munsi y'isoko ya Kimironko hafatiwe abantu batatu bafite ibiyobyabwenge, ndavuga urumogi. Abantu bakaba bafashwe ku makuru abaturage batanze ndetse n'amakuru aba yatanzwe. Abangaba bakaba bafashwe, bakaba bashyikirijwe ubugenzacyaha RIB kugira ngo batabwe muri yombi, bakurikiranweho gucuruza ibiyobyabwenge, ndetse bafatanywe ibiyobyabwenge bitari byinshi, utubore dutatu bari baje kuducuruza. Murakoze cyane, niba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Yimwe ari mu bana nitwa Kidasamura, urwego rwo tubakora rwakonkoma. Bivuze ngo niba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, ihangana ukore subscribe. Nawe wakoze subscribe uri w'agaciro. Ibyo tugezeho ni tubikesha, nibyo twenda kugeraho ni tubikesha. Imana kurinde, guhezagire, guhereza umugisha, guhereza ubugingo, kira kitu Imana ikiguhe. Murakoze cyane, weekend nziza.